twongeye kubasuhuza inshuti zacu zo kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Murasuzwa na Rudonga Desire ku banga bw'ibyuma turi kumwe na Eva. Ni mu kiganiro isi n'abantu nk'ibisanzwe. Ikiganiro gita kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu muri ano masaha. Kuri topic y'uyu munsi rero twabateguriye ku bijyanye n'ubumwe bw'Uburayi. Kuvuga ngo umugabane w'Uburayi ese igihe cyaba kigeze, igihe cyaba ari iki ngo tuvuge yuko Uburayi bugiye kwigobotora Leta z'Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubwirinzi bw'igisirikare. Kubera iki? Kubera ko Uburayi muri no minsi buravuga yuko hari menasi ikomeye y'Uburusiya. Birasa nkaho twagarutse mu cyo intambara kera bitaga intambara y'ubutita cyangwa se guerre froide cyangwa se cold war mu ndimi z'amahanga, aho Uburayi buvuga buti dukomeje kuguma mu kwaha kwa Amerika, karabaye Uburusiya dushobora gushiduka butwinjiriye. Ikindi nuko Perezida Trump yategetse ko ibihugu biri muri OTAN, ni ukuvuga ngo ibyinshi biri ku mugabane w'Uburayi, yabitegetse yuko bigomba gutanga 5% y'umusaruro mbumbe wose byinjiza buri mwaka, mu gihe bimwe muri byo byatangaga 3 cyangwa se munsi yaho. Perezida Trump akavuga ati niba mudatanze 5% ubwo mwimenye, cyangwa se tuze kubarinda mutwishyure, tube nk'inuza nk'abamerceneri. Ibi rero ni ikibazo gikomeye ku Burayi, aho Uburayi bwari buzi ko ari imikino, ariko Trump muramuzi yuko ku bijyanye n'agafaranga nta mikino ibamo. Iyi rero ni ikiganiro tugiye kugarukaho, cyangwa se kuri no nkuru turi bugarukeho tugaragaza niba koko bishoboka ko igihe cyaba kigeze ngo Uburayi bushobore kuba bwakwigobotora Leta z'Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uyu musozo turaza kureba eske birashoboka, niba bishoboka bizagenda bite. Hanyuma ikintu tubasaba ni kwa kundi ni like, merci gushyira gusa like ntabwo biba bikomeye, cyangwa gusharinga, cyangwa se subscribe kuba baje ari bashyashya. Ariko nk'uko bisanzwe reka tubagezeho amakuru arimo aravugwa hirya no hino. Murabizi yuko muri no minsi ejo habaye inama rukokoma, inama yahuje ibihugu binyamuryango by'umuryango w'abibumbye, kuvuga ngo inama ya 80 ibaye ku nshuro ya 80 ya ONU i New York, aho abategetsi benshi twabonye bagiye bavuga ijambo, ndetse na n'ubu ngubu hari abakivuga kuvuga ngo bari inama ibishaka kumara nk'icyumweru, abaperezida buri mu perezida agenda anyuraho avuga ijambo. Tugarutse hano mu karere rero nuko ahantu twabihuriza, Perezida Kisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo nawe yafashe ijambo, ariko ikintu yibanzeho ni ukwibanda ku bibazo nyine byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kisekedi agaruka, ndetse sino muri iriya jambo gusa no mu kiganiro n'abanyamakuru yagarutse ko u Rwanda ngo ari rwo nyirabayazana mu gutuma amasezerano ya Washington atabasha kugerwaho. Ariko Trump nako Kisekedi yibukije ko vraiment ngo Trump naramuka akemuye iki kibazo cy'intambara igiye kumara ngo imyaka 30, we yita ngo u Rwanda ngo rwaramuteye, ko rwose ngo ari mu bantu bazasabira Trump ibihembo bya Prix Nobel. Ese bizashoboka? Ko nabonye makuru avuga ati igihe Trump yaba atari yahagarika intambara, cyangwa se ngo akemure ikibazo cya Israel n'Abanyepalestina, avuga avuye aho ntabwo azigera abona igihembo cya Prix Nobel. Andi makuru kubwo turacyari dale kulise, cyangwa munoza mu nama ya ONU i New York, nuko hagiye hagaragaramo udushya twinshi, aho Perezida Macron yagaragaye ari mu mihanda y'i New York arimo kugenda. Bivuga ko yaragiye kuri ambasade yabo y'Ubufaransa, aho yarafite gahunda yo guhura n'intumwa za Katari. Murabizi ko Katari nayo kuri iki kibazo cya Israel ikirimo, ariko aza guhura na mbutiyaje ikomeye ku buryo yangiwe gukomeza. Ibi rero byababaje Abafaransa benshi cyane. Murabizi ko Abafaransa badakunda rwose umuntu usuzugura umuyobozi wabo, kuko usuzuguye igihugu. Byababaje kubona ukuntu Macron yafashe telefone agahamagara Perezida Trump ati nyamuneka ndebera uburyo rwose, ati nahuye na mbutiyaje ngo ugiye guhita di, ati se ati mwamenye, ati rero ati ibingibi ni ibintu Abafaransa bakomeje rwose kuvuga bati
ntabwo ibi bintu ari ibintu byo kwihanganirwa. Perezida wacu kumubona mu mihanda y'i New York agenda n'amaguru yabuze aho ahita, protokole cyari ikibazo gikomeye. Ariko nk'ibisanzwe murabizi ko Trump muri ino minsi kubera igihe bamuhusha arimo kwiyamamaza akarokoka ku bwa burembe, Trump yongerewe umutekano uhanitse. Ntabwo rero ibyo ni ibyumvikana, ibyo ni ibintu byumvikana ko Trump agiye guhita rwose, ntabwo makuru bari kumwemerera. Yagaragaye abapolisi barimo baramusobanura ati mesiyero perezida niko bimeze, reka Trump abanze ahite. Si na Trump gusa, na minisitiri w'intebe wa Isiraheli iyo agiye guhita murabizi yuko biba bigoye kugira ngo ubone inzira. Ngira ngo murabyibuka igihe aza mu Rwanda i Kigali kubona aho uhita byari byabaye nabwo ikibazo gikomeye. Ubwo tukiri i New York ni uko Macron nanone yemeje ko si na Macron wenyine, ibihugu byinshi byemeye leta ya Palestina, ariko bimwe nabonye byagiye bishyiraho kondisiyo ko biyemeye, ariko kuzafungura ambasade iramara ubu niho ubutegetsi bwa Palestina bukorera. Bizasaba ko ziriya mfungwa cyangwa se ntabwo ari imfungwa, ni aba otage, abantu Hamas yafashe b'abayahudi bageze kuri 48 basigaye, Hamas igomba kubarekura. Ubwo rero tuzarebe iyo byerekera ibintu bya Hamas ndetse na Isiraheli. Hanyuma tugarutse mu karere, ni uko agace twabibabwiye mu gitondo, ni uko biravugwa ko uyu wayoboraga inteko nshingamategeko mu gihugu cya Congo, Vital Kamerhe, baba baramweguje, baragizemo uruhare rwo kumweguza kubera ko byibuze we yangaga yuko itegeko nshinga rishobora guhinduka. Akaba rero murabizi ko yeguye ku munsi w'ejo, atanga ubwegure bwe. Ibintu banabajije Perezida Tshisekedi i New York, abanyamakuru bamubaza ati se kuva Vital Kamerhe avuye mu nteko ubu ngubu byaba bigaragaza ko agiye kuba umwanzi, ntabwo mukiri inshuti? Perezida aravuga ati reka da, ntabwo ari njye wagize uruhare mu gutuma yegura, ibyo ni abadepite, ariko ngenda cyamufata nk'umuvandimwe, ati ndetse n'inshuti. Inkuru wenda twasorezaho ni muri Sud Kivu, mu gace kamaze iminsi kavugwaho cyane. Ni agace agace kitwa Nzibira, gahuza teritwari ebyiri, Walungu ndetse na Mwenga. Ako gace rero impamvu kari kuvugwaho cyane ni uko ni agace kari strategike. Murabizi imijyi cyangwa se uduce turi strategike, abantu babahanganye baraturwanira cyane. Kuvuga ngo umujyi cyangwa se agace kari strategike ni agace kaba kaguha izindi nzira, donc izindi mapu zo ku rwego rwo hejuru. Urebye ni nako bimeze ku mujyi wa Uvira, aho witondeye kuba wafatwa kuko ni umujyi uri strategike, ukora ku bihugu bine: Kongo, Burundi, Tanzania ndetse na Zambia, binyuze ku kiyaga cya Tanganyika. Ugakora connection ku mujyi wa Karemi, ndetse ugakora connection no ku gihugu cy'u Rwanda, aho umuhanda uvayo uza Kamanyola. Rero Nzibira nayo ni uko nguko, ni igice gishobora kukugeza Kisangani, kikakugeza Kindu, kikaba cyakugeza muri Shabunda, ndetse kikaba cyanakumanura gituma ukontorora ho plateau yose. Ubwo ni ukuvuga ngo uvuye muri Mwenga kwinjira Walungu, ukontoreye ho plateau yose kuzagenda kugera Fizi. Ubwo icyo gihe wa mujyi wa Uvira abantu benshi bakomeje kuvuga kuki udafatwa, ni muri icyo gihe ubona nyine F23 irimo irawukontorora, nk'uko wabonye kugira ngo Goma ifatwe F23 byabaye ngombwa yuko ibanza kujya gufata Minova. Goma isigara iri yonyine, donc isigaje iyo yikuyemo. Mwabonye ko abasirikare benshi inyuma bageze aho bavamo baragenda, hasigara gusa ingabo zaje kurwana mu minsi ya nyuma, Goma ihita ifatwa. Reka rero tuzategereze turebe ako gace kari strategike tuvuze n'ibyo bice, niba F23 izakomeza muri ibyo bice. Reka rero twigarukire ku nkuru yacu, inkuru nyamukuru ku kibazo cy'Uburayi. Ese igihe cyaba kigeze ngo bwigobotore Amerika?
abantu bakomeje kugenda bavuga ngo Afurika iracyari mu menyo ya rubamba y'ibihugu byo muri Ogisida by'uburengerazuba, ariko siko tubona Uburayi ari ibihugu ari umuryango ukize urimo ibihugu bikize. Iyo yavuze Uburayi wumvamo Ubufaransa, ushobora kumvamo Ubudage, ubwo ndavuga ibihugu bikize bibuhagarariye, ushobora kumvamo Esipanye, ushobora usibye ko Esipanye buriya ntabwo ikize, iri mu bihugu bikize cyane kuko nta nubwo iza muri G7, ahubwo Ubutaliyani. Ukibaza uti kubera iki bukiri mu kwaha kwa Amerika nyuma yo kwigobotora ahubwo hitirere mu ntambara ya kabiri isi yose. Ibi ni byo tugiye kujyamo rero, kubera yuko imyaka irashize Uburayi bwifuza kugira igisirikare gihuriweho nka kuriya kwa OTAN. Kuvuga ngo OTAN ni ibihugu birenga 25 ariko bigiye bitandukanye nk'ibihugu by'Uburayi, Amerika y'Amajyaruguru, harimo za Canada. Ibyo bihugu bikaba byarakoze umuryango wo gutabarana. Igihe rero kikaba kigeze kubera ko Trump arimo kubashyiraho amananiza, bavuga bati ariko ino myaka irenga 65 kubera iki twebwe tutakora igisirikare cyacu nk'igihugu cy'Uburayi tukigenga, tutagombye gukomeza guhabwa amabwiriza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kureba niba bishoboka cyangwa se bidashoboka. Gusa hano muri uyu mushinga uri guhura n'ibibazo bikomeye tuza kureba, harimo kudahuza. Ntabwo ibihugu bimwe na bimwe bihuza kuri iyo ngingo. Macron aravuga ibi, ni nawe wazanye uwo mushinga, ariko Ubudage bukavuga ibi, turaza kubireba n'ibindi bihugu. Muri iri sesengura rero turi bwinjire mu mbogamizi zituma Uburayi budahuriza hamwe mu bwirinzi nyamara bwarahurije hamwe mu bukungu. Abizi tukunze kuvuga ngo Uburayi ni exemplaire, ni ukuvuga ngo ni Uburayi ni urugero rwiza kuri Union Africaine. Kubera iki? Bwahuje ubukungu, bwakuyeho imipaka, aho ngaho rwose washyiraho vi no guhuriza hamwe, gutanga ijambo rikagenda ari rya Union Européenne. Ariko ku bijyanye n'ubwirinzi haracyari ikibazo mes amis. Ni ukuvuga ngo Amerika niba bacungiye, ni ukuvuga ngo Amerika idahari baba bameze nk'impumyi, ntabwo babona, nta nubwo baba bumva. Turaza kubireba. Intwaro rero zigera kuri 64%. Mwibaze Uburayi bwose, iriya Union Européenne, intwaro zigeze kuri 60% Uburayi bukoresha zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu byinshi cyane bigiye mu mibare, ndetse buga ko Uburayi bwose buteranyije bukoresha miliyari 750 z'amadolari. Ni amafaranga Amerika ubu ngubu igeze kuri miliyari 1000 z'amadolari. Miliyari ni ukuvuga ngo miliyari 1000 z'amadolari ikoresha buri mwaka. Pentagon yonyine ni ukuvuga ngo amafaranga Pentagon ikoresha ku mwaka mu gisirikare araruta ayo Uburayi bwose bukoresha mu bwirinzi. Urumva Uburayi buracyafashwe kabisa, buracyafashwe miri. Ni ukuvuga ngo kuva Trump aziye ku butegetsi zamura, icyo gihe Pentagon nayo yari kuri miliyari 800 z'amadolari, hanyuma Trump ahita azishyira kuri miliyari 1000 z'amadolari. Rero izi miliyari hafi 800 z'amadolari cyangwa se ni miliyari 800 z'amayero Uburayi bukoresha, buzikoresha ku baturage miliyoni 450 z'abaturage. Urumva haracyari gap nini, mu gihe Amerika ikoresha miliyari 1000 ari yonyine ku baturage miliyoni 400. Imyaka 65 irihiritse, Uburayi bufite ikibazo cy'ubwirinzi butumvikanaho ku kibazo bw'ubwirinzi. Noneho ibi bigatuma ibihugu bigize Uburayi biriya 27 bikomeza kubundikirwa na Amerika nk'umwana w'imyaka 50 ugitaha kwa papa na mama. Urumva nicyo kintu abasesenguzi bagaruka bakavuga ati Uburayi kumbi namwe muracyafite ibibazo, nubwo rimwe na rimwe mujya mwikorera ibihugu bya Afurika. Kuri ubu rero Uburayi muri no minsi kuri ubu ngubu buri gukoresha miliyoni 240 z'amayero mu bwirinzi nkuko twabivuze, ngo mu gihe Amerika ikoresha miliyoni 800 z'amayero, ubwo ishyize mu madolari n'ibyo twavugaga miliyari 1000. Yandi twavugaga hejuru ni estimation Uburayi bwumva bwakoresha, ni ukuvuga ngo miliyari 800
z'amayero uburayi bwose, ariko noneho estimasiyo bavuga gukoresha kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030, ni ukuvuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2030 bakaba bakoresha ayo mafaranga, Amerika yo ahubwo ikaba yarayarengejeho ari miliyari 1,000. Muri ubu bushakashatsi rero nabakoreye ni uko Ubufaransa bukoresha 2.5% y'umusaruro mbumbe, mu gihe Ubudage bukoresha 1.5%. Ugiye kureba ku banaliste aravuga biracyari hasi cyane. Trump rero akomeje kubwira Uburayi ko bugomba kwimenya cyangwa bukishyura umutekano. Mugomba kwimenya cyangwa se mukishyura umutekano. Ingabo zacu amabaze dufite mu Budage Stuttgart mugomba kuyishyura niba mushaka ko tubarindira umutekano. Niba mushaka ko turinda ikirere cyanyu turaza kubireba, mugomba twebwe kutwishyura. Niba atari ibyo rero mutange 5% muri OTAN. Kuko batangaga 3%, mugomba kuzamura 5% ku musaruro mbumbi muri nako muri OTAN. Mu gihe tubonye ko Ubudage bukoresha 1.5 mu gisirikare cyabwo, ngaho rero mbwira kujya kongeraho 5% muri OTAN ni ibintu byinshi cyane. Rero ibi binyamuryango, ibigo by'inyamuryango bikaba bitarimo kumvikana cyane kuri no 5%. Bimwe rero mu bintu birimo kudindiza ikibazo, Trump agakomeza gushyiraho presiyo, noneho n'Uburayi bukavuga buti reka noneho turebe uburyo twebwe nk'abanyaburayi twakwikorera igisirikare cyacu. Ariko se birashoboka? Turaza kubireba. Kuko ngo rero Trump urugero aherutse kubwira Ubudage ngo ni gute bwirirwa bwuhira Ubudage, ngo ni gute bwirirwa bwuhira amadolari Uburusiya. Urumva mu kugura gaze, muribuka ko Ubudage buriya bwari bwarakijijwe cyane na gaze yavaga mu Burusiya kuko yabaga ihendutse kurusha iyo bagura muri Amerika. Iyo bita gaze liquefiée ni gaze ikomoka kuri peteroli, ariko Abarusiya akaba baragurishaga iyo bita gaze naturelle, iriya bacukura mu mazi cyangwa mu butaka utiriwe wongera kuyihindura, ikaza ku giciro gihendutse. Ibyo rero Trump arababwira ati ayo madolari mwirwa mwuhira Uburusiya, mwarangiza mukaza mukabwira Uncle Sam na kandi gasirino bakunze guha Amerika, mukaza mukabwira Uncle Sam ngo abarinde. Ibise birashoboka gute? Aho niko Trump abwira Ubudage ati niba atari ibyo rero nimwongera amafaranga muri OTAN, cyangwa se mutayongereye twebwe turaza kukiraka tubarinde. Niba atari ibyo dore mwapfa Putin. Uburayi rero mu gukemura iki kibazo ngo burashaka guhanga igisirikare gihuriweho kizaba gifite, ni ukuvuga ngo kizaba gifite miliyari 800 z'amadolari. Kuvuga ngo mu mwaka wa 30 harabura imyaka ingahe? Ndumva ahubwo ari imyaka 4 ngo bibura imyaka 4 n'amezi make. Gusa nubwo nabwo buracyafite ihwa muri uyu mushinga, bitewe nuko abaturage bakomeje kuwamagana bavuga bati twebwe twifitiye ubushomeri, amafaranga angana gutya miliyari 800 z'amayero mushaka gushyira mu gisirikare, ahubwo nimuyashyire muri education, nimuyashyire mu kuzamura ubukungu. Ibintu byo kuvuga ngo mugiye gushora amafaranga mu gisirikare twebwe ntabyo dushaka. Mwumve Uburayi bwakoreshaga miliyari 240 z'amayero, mu gihe Amerika ikoresha miliyari 1,000 z'amadolari buri mwaka. Kuvuga ngo Uburayi bwose barashaka kuzamura kugeza kuri miliyari 800. Numva ko buracyari hasi Michel Zami. Kuvuga ngo buri mu kwaha kwa Amerika, babyemera batabyemera tugende muri no mibare. Niyo mpamvu Macron avuga ati tugomba kugira iki kuyizamura tukagira igisirikare cyacu. Kugeza ubu rero Uburayi bukomeje guhura n'imbogamizi zikomeye, aho impaka ndende kuri uyu mushinga zikomeje kuburizamo uno mushinga. Kuri Macron rero ubwo turaza kureba izo mpaka nizihe. Kuri Macron we arifuza Uburayi ko bugomba kugira ubwirinzi bwigengaho Amerika itarimo. Ubudage bukavuga buti no, twebwe reka tugire ubwirinzi bumeze nka OTAN bw'ubwisungane, ahubwo tube twatanga ari 5%. None tugira icyo twakwita nka mitiweli, nka kuri urwara nako utanga 1,000 cyangwa 2,000 ku mwaka, warwara ukazavuzwa amafaranga ahubwo arenze ayo ngaho inshuro utazi. Mu gihe rero Polonye yo, urugero igihugu cya Polonye cyo mu Burayi nicyo gikomeje umurego wo kongera ingabo
ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2030 byibuze iki gihugu kigomba kuba gifite ingabo 500,000, ndetse ikibazo rero kikaba kikigura intwaro muri Amerika. Ingabo 500,000 ariko kiracyakomeza kugura intwaro muri Amerika. Uburayi rero butera inkunga inganda za Amerika, aho 45 inganda z'intwaro, aho 45% y'intwaro zose Uburayi bukoresha ziva muri Amerika. Uva n'ibintu byinshi. Muribaza ko Amerika izagenda ngo yifate kurazelebrara, yifate neza, ivuge ngo ayo mafaranga turayahebye? Biragoye. Amerika rero ifate indi mbogamizi abanyaburayi bafite kugira ngo bahangane na Amerika. Ubwo twinjije mu kwigobotora, ese birashoboka? Tugiye kureba impamvu bidashoboka. Impamvu ya mbere nuko Amerika ifite inganda 5 zikomeye zonyine z'ubwirinzi, mu gihe Uburayi bufite inganda 45. Iyo nayo ni imbogamizi, kuko plus ugenda ugira inganda nyinshi zidahuriza hamwe, ni indi mbogamizi kujya guhangana n'umuntu ufite uruganda, ufite inganda 5 kandi zikomeye ku isi. Ibi ni nabyo mbogamizi ya mbere. Nko gutwara, batanga urugero nko gutwara imodoka ifite vola 45 rumwe. Ibaza Uburayi buri gahugu kagiye gafite uruganda bitandukanye na Amerika, yo yagize inganda zikomeye zigeze kuri 5. No kuvuga ngo igihugu cy'Uburayi igihe cyahura n'intambara ikomeye, kubona ibifaru byagorana bitewe n'ibibazo by'amapiyese amwe n'amwe yo gukora ibifaru bagikura muri Amerika. Amashami rero y'inganda nyinshi Burayi ni imbogamizi nyinshi ikomeye cyane. Izo rero zigaragaza ko Uburayi bwagira uruganda rumwe rukora intwaro. Bimeze nka kuriya Uburayi burufite uruganda rumwe ruri Toulouse mu Bufaransa rukora indege za Airbus. No kuvuga ngo ruhuriweho na Ubufaransa nibo bateranyiriza, Ubwongereza abakora moteri za Rolls-Royce, hakazaho Espagne, hakazaho Ubudage bukora amababa, noneho byose bigahurizwa mu ruganda rumwe. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo Uburayi bubashe kwigobotora Amerika, ni uko bugomba kugira uruganda rumwe rugahuriraho n'ibihugu byinshi, bakaza kuhateranyiriza, aho kugira ngo buri gihugu kigende kigira buri ruganda, ariho hano bikigoranye. Ikibazo kindi Uburayi bufite ni abaturage bashaje. Iyo ni indi mbogamizi kugira ngo bwigobotora Amerika. Abaturage bashaje, urugero nko mu Budage buriya bafite ikibazo cy'abaturage bashaje, no mu Butaliyani. Aha rero biragoye kongera ingabo. None se uzajya kongera ingabo Michel Zami muri maison de retraite, mu mazu arimo abasaza, niba uzagenda gufata ngo wongere ingabo? Ni ukuvuga ngo Abanyaburayi ntago babibyara. Urubyiruko bafite ni rukeya. Urajya kongera ingabo zijya guhangana na Putine we wenyine ufite abaturage 120,000,000, uri no gusaba Abarusiya ngo babyare. Kuvuga ngo ubu ngubu mu Burusiya ubyaye leta amafaranga ikongerera, meruka ari amaruble 5,000. Ndaza kuri amaruble 5,000 bagwa buri kwezi, kugeza ngo umwana ageze ku myaka 5 yo kujya kwiga. Turaza kuri amaruble mu manyarwanda nangaye cyangwa se mu madolari nangaye. Ikibazo rero kindi Uburayi bufite ni ikoranabuhanga. Sherizami, Uburayi buracyakoresha ngo 90% y'ikoranabuhanga rya satelite zo mu kirere z'ubutasi za Amerika. Ni ukuvuga ngo Amerika idahari ntabwo ikirere cy'Uburayi cyaba kirinzwe. Kuvuga ngo barinzwe na OTAN, barinzwe na Amerika. 90% y'ikoranabuhanga bakoresha ni iry'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo badafite Amerika barahumye, nta kintu barimo kubona. Indi mbogamizi ya gatatu, gukora intwaro zigezweho birasaba amabuye y'agaciro y'imboneka rimwe, ayo bita terre rare. Les terres rares zo mu Bushinwa. Kuvuga ngo ayo mabuye atangwa n'igihugu cy'Ubushinwa, kandi sometime igihugu cy'Ubushinwa bakiteruraho ku bijyanye n'intambara y'ubucuruzi. Urumva mwebwe Burayi muracyafite urugendo Michel Zami. No kuvuga ngo rero nanone hari icyo bita ama semiconducteur afasha mu ikoranabuhanga mu gukora intwaro aturuka mu gihugu cya Taiwan. Taiwan iracyahafite, nako Ubushinwa buriya buracyafite ijambo rikomeye kuri Taiwan.
uburayi rero kandi murabizi yuko yaba geopolitikuma, yaba uburusiya, yaba amerika, yaba ibihugu bikomeye nko mu bushinwa, muri aziya, ntabwo byifuza ko uburayi bukomera. Amerika ntabwo yifuza ko uburayi bugenda bwo kubajeya. uburayi rero burareba bakavuga bati uzi uko ariko twasigaye bro. Ejo bundi ubushinwa bwagaragaje intwaro zikomeye. Ubushinwa buhanganye na amerika, uburusiya burigaragaza ku ntwaro. Rero uburayi busigaye hehe? Naho kabisa. Iyi ni analize ifatika igaragaza ibimenyetso bikomeye. Indi mbogamizi yindi rero ni ikibazo cya geopolitike. Gute uburayi byanze bikunze bugomba kuguma mu nzara za amerika, kuko itakwemera amerika ntigomba guhara inganda zayo za amerika ntabwo zigomba guhara miliyari 50 z'amadolari buri mwaka ziriya inganda 5 twavuze zicuruza mu bihugu by'uburayi. Ikibazo cya geopolitike twaravuze ni ibintu bitatu. Hagomba kuba harimo inyungu, hagomba kuba harimo espace amerika uburayi ntabwo igomba kuburekura. Hagomba kuba harimo les acteurs. Amerika iri gucunganwa na bagiteri bashobora gukurura uburayi. Ntabwo amerika ishaka yuko uburayi bugomba kuba undi mu acteri ugomba kuza akaza guhangana na amerika. Biracyagoranye. Mu mboni zanjye rwose biracyagoranye ko uburayi bwigobotora amerika. Nanone amerika nta na rimwe izigera yifuza kurekura uburayi uko byagenda kose, kuko inyungu z'ubukungu na geopolitike hakura biragoye ko abanyamerika bazihara. Biragoye. Kuvuga ngo rero muri make kuri iki kiganiro twari turiho isi n'abantu, aho twari turimo gucukumbura ngo turebe ese uburayi igihe cyaba kigeze ngo bwigobotore amerika. Igihe cyaba kigeze ngo uburayi bureke kugendera gusa kuri otani, ahubwo bugire igisirikare cyabo. Igihe cyaba kigeze ko aburayi busanga batwiyemeraho, cyane cyane biyemera ku bihugu bya afurika n'iki, bo igihe cyaba kigeze ngo babivane mu nzara za amerika. Tubonye ko bidashoboka. Kubera iyihe mpamvu? Impamvu ya mbere tubonye ni uko baracyakenera intwaro z'abanyamerika, kubera yuko birasaba ko bashinga uruganda rukora nk'indege za Airbus, bakagira inganda zihuriweho mu gihugu kimwe. Icya kabiri, baracyafite imbogamizi z'abaturage bashaje mu burayi. Ibyo ngibyo nta muntu waza kumpaririza, niko bimeze. Nta muntu waza kungisha impaka, n'abariyo baze kunyomoza. Icya gatatu, ikibazo cya geopolitike. Ikibazo cya geopolitike ni ukuvuga ngo amerika ntabwo yiteguye kurekura uburayi nka bebe yafashije imyaka n'imyaniko. Ntabwo yiteguye kuburekura ubu ngubu ngo mu myaka 4 ndabarahiye. Nk'uko uburayi makuru avuga ngo mu myaka 4 baraba bigenga ku bujyanye n'ubwirinzi, ndabarahiye. Ikindi cya nyuma ni ikibazo cy'ikoranabuhanga. Burayi buracyakeneye ikoranabuhanga riva muri amerika, cyane cyane amasatelite. Ubwo urambwira ngo mu myaka 4 baraba bakoze satelite zivanaho 90%? Ndabarahiye. Ubwo namwe muraza kuduha ibitekerezo inshuti zacu mu kiganiro isi n'abantu, muraza kuduha ibitekerezo, munyomoze izo analize twakoze, cyangwa se namwe muze muzunganira n'uburenganzira bwanyu. Njyewe rero Rudahunga Desire mu kiganiro isi n'abantu, nandi kumwe kuhanga bw'ibyuma na mugenzi wanjye Iva. Ubwo nakagaruka ejo mu kindi kiganiro mu isi n'abantu. Bye bye.